Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere zo kwa 12 2020. Abashinzwe urwego rw'ubuzima mu Rwanda baratangaza ko nta baganga bazongera kujya mu ngo z'abantu gukurikirana abarwayi muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya COVID-19 kikiri mu gihugu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yisubiyeho ashyira umukono ku itegeko ry'ingengo ingana na miliyari 900 z'amadolari arimo n'ay'ubufasha ku bantu bashegeshwe na coronavirus, binaburizamo ko guverinoma ihagarara gukora by'igice ibizwi nka government shutdown. Faustin Twagiramungu, umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, arahakana amakuru y'ubutumwa bucicikana ku mbuga nkoranyambaga bumwiyitirira ko Padiri Nahimana wiyita ko ayobora leta ikorera mu buhungiro yapfuye azize impanuka. Ngo bamwibye umwirondoro, byagenze gute? Byoherejwe n'umuntu kuko ngiye ntabwo nagiye kuri Twitter uyu munsi kugira ngo mbibone. Bafite amahiri bakoresha bakavanaho akadomo cyangwa se bakavanaho akitso cyangwa se bagahindura inyuguti imwe bikaba birangiye kugira ngo bakore ibyabo. Naho muri Uganda abanyamakuru basohotse mu kiganiro cyari cyateguwe n'igisirikare mu kwinubira ikubita n'irasa ry'abanyamakuru bakoraga inkuru z'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ntibagirwe n'imikino muri biganiro wowe na Jacques Niyitegeka. Byose n'ibindi turabirambura mu kanya nyuma yuko Audace Makado abagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi hano kuri BBC, arabagezaho ari mu yindi studio iruhande rwanjye kubera ingamba zo kutaba muri studio turenze umwe kubera COVID-19. Makado, urakoze Prida. Ndabaye mwiriwe mwe mudukurikira incamake ndayihere aho abaserukira ibihugu vyabo biri mu muryango w'ubumwe bwa Buraya bashigikiye ivy'agateganyo amasezerano y'urudandazwa yashizweho aherekeza ivano ry'Ubwongereza muri uwo muryango hari mu ndwi iheze. Abo baserukira ibihugu vyabo 27 bahuriye i Buruseli mu Bubirigi bemereje icarimwe ayo masezerano agengwa hanini no kutishura amatagisi ku bidandazwa ibizoguma uko gushika mu kwa mbere ku mwaka uza Ubwongereza bumaze kuva muri iryo soko rusangi rya Buraya. Boris Johnson, umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza, yanditse ku muhora wa Twitter ko yakiriye neza uko ayo masezerano yakiriwe nk'intango y'umubano mushasha, imwe mu bimenyetso by'ukungana mu bwigenge. Lujian Al-Hathloul azwi cyane mu bagwanira agateka k'abagore mu Arabia Saudite yaciriwe gufungwa imyaka 5 n'amezi 8 naho amakungu yari yasavye abatwara igihugu ko arekugwa. Inkuru ya Sebastian Asha korera mu bihugu vy'Abarabu ni mwijwi rya Mark Niyonkuru. Lujian Al-Hathloul yarigeze kuba icyitegererezo mu rwaruka rw'Abanya-Arabia Saudite, yamenyekanye cyane akoresheje imihora ya internet. Mu myaka ya vuba yabaye ururangiranwa mu mugwi w'abagore bamenyekanye cyane baharaniye agateka k'abagore bafunzwe mu 2018, indwi nkeyi gusa imbere y'uko abagore bemerewe kugendesha imodoka icyo bari baraharaniye. Kuva icyo gihe Lujian yaciye afungwa. Ubu rero sentare idasanzwe mpanavyaha isanzwe ikimanza zijanye n'iterabwoba yemeje ko yagirizwe ibyaha bitandukanye harimo kugerageza guhindura itegeko ry'igihugu no gukorera inyungu z'ibindi bihugu muri Arabia Saudite. Lujian Al-Hathloul n'umuryango wiwe barahakana ivyo bahagirizwa kandi bakavuga ko yasinzikarije ubuzima mu ibohero, ivyo sentare ihakana. Imigwi iharanira agateka ka zina muntu ivuga ko urwo rubanza rutakurikije amategeko mpuzamakungu. Uru rubanza rubandanya gukabura imyidogo y'amakungu ku bijanye n'ingene agateka ka zina muntu kifashe muri iki gihe muri Arabia Saudite, na cane cyane ku ngoma y'umuganwa Samuragwa Mohammed bin Salman. Ikigo c'ubushakashatsi cya kimaze imyaka 5 ku bahari Atlantique cubuye ubundi bwoko bw'ibinyabuzima butanu butari buzwi. Abo bashakashatsi bavuga ko muri bwo nk'urubobi ruzwi kandi nk'imishurushuru, udukoko bita mollusque n'utunyabuzima tuzwi nka marijani
biri mu byo basanzeyo kuko ubushakashatsi bwacukumbura hasi mu nyanza butamenyerewe. ubwo bushakashatsi bwataziriwe Atlas bwakoresheje ivyuma vya robot bikorera munsi cyane mu mazi. ubwo bushakashatsi kandi bukaba bwashize ahabona ibishasha ku isano ry'ubuzima bwo mw'ibahari ndetse n'uko ikirere kibandanya gihinduka mu isi. Uwarongoye abandi bashakashatsi batoye ubwoko bushasha bw'umugera coronavirus muri Nigeria yatanze imburi kwigereranya ry'ubwoko bushasha bw'uyu mugera bwatowe muri Afrika y'Epfo n'ubwatowe hano mu Bwongereza. Christian Happy arongoye ikigo ca Afrika ku ngwara zandukira cyane aha muri Nigeria yavuze ko hagikenewe ibindi vyigwa vyotanga inyishu itomoye nimba ubwandu bwiyongereye buvugwa mu bihugu bitandukanye bufatiye kuri ubwo bwoko bushasha bwa coronavirus. ubwoko bushasha bw'uwo mugera bwatowe muri Nigeria ku bipimo bibiri fatiro ku bindi amajana abiri vyari vyegeranijwe kuva mu kumunani gushika mu kw'icumi muri uno mwaka turimwo. Afrika y'Epfo yo ivuga ko uko corona yiyongereye ubu bifatiye kuri ubwo bwoko bushasha bw'uwo mugera na cane cane ubangamiye abakiri bato. Iyi ni BBC mukurikira. Mu Bushinwa umumenyeshamakuru avugwa ko akoresha amakuru y'abanyagihugu yaciriwe gufungwa imyaka 4 yagirizwa kuba yarakoze inkuru y'ibihe vy'intango yikiza coronavirus mu ntara ya Wuhan. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Stephen McDonnell ari Beijing mu ijwi rya Yusufu Mugenzi. Urubanza rwa Zhang Han rwamaze amasaha make yahise yakatirwa igifungo cy'imyaka 4 azira gutangiza impaka no guteza imvururu, icyaha Ubushinwa bukunze gukoresha mu guhana abatavuga rumwe na leta. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Zhang Han wigeze kuba umunyamategeko yavuzwe cyane kubera amashusho yasakazaga y'ibibera Wuhan. Hari ubwo amakuru ye yibandaga ku midugararo n'ubwoba bwari buhari ubwo virusi ya corona yibasiraga uwo mujyi utuwemo n'abantu miliyoni 11. Abamwunganira mu mategeko bavuze ko byagaragaraga mu rukiko ko yacitse intege ubwo abacamanza bamucira ku rubanza. Hari amakuru avuga ko nyina yavugije induru ari mu rukiko. Hari amakuru avuga kandi ko amagara ya Zhang ufite imyaka 37 yakomeje kuzamba kubera kwicisha inzara ari mu gifungo. Dangiza incamake kuri aya makuru yo mu gisata c'amagara y'abantu muri Filipina aho abayobozi b'ico gisata bagabisha igisirikare ku ngingo yo gutera urucanco rwa coronavirus rutaremegwa. Bamwe mu basirikare harimo n'abacunga inzego zicungera Perezida wa Philippine Rodrigo Duterte hamwe na bamwe mu basirikare bemeje kuba bamaze gutega urucanco rwakozwe n'Ubushinwa, ariko abajejwe kugenzura iby'ubuvuzi ntibaremeza urucanco na rumwe. Ivyo bisigura ko kugwinjiza mu gihugu no kurutera abantu ari uguca kubiri n'amategeko. Roland Dominique Domingo arongoye ishami ry'ivy'imfungurwa n'imiti mu gihugu yagabishije ko ugucandaga abo basirikare ari nako vyobangamira mu buryo butandukanye guko nk'akarorero bidatomoye uko urwo rucanco rwashikanywe muri ico gihugu ca Philippines. President urakoze Odasa Makado kuri aya makuru ya BBC. Amataifu muchansi chitangasa makuru kausa miryango BBC. Ni BBC rero koko ikaze ku makuru arambuye. Duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Donald Trump yashyize umukono ku itegeko ry'ubufasha ku bantu bashegeshwe na coronavirus binaburizamo ko guverinoma ihagarara gukora by'igice ibizwi nka government shutdown. Bwana Trump yari yabanje kuvuga ko atazashyira umukono kuri iri tegeko, avuga ko ngo ingengo y'imari irimo isesagura mu magambo ye cyane, kandi ngo agashaka ko abagezweho ingaruka na coronavirus bahabwa amafaranga menshi arenze $600 bandikiwe muri iri tegeko. Ku
kuba yarakererewe gusinya byatumye abantu babarirwa muri za miliyoni batagira akazi babura ubufasha bari basanzwe bahabwa na guverinoma by'agateganyo. Iri tegeko rikubiyemo kandi ingengo ya miliyari magana cyenda z'amadolari ryemejwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko nyuma y'ibihe byakomeye cyane birimo ibiganiro bikaze ku mpande zombi. None se gusinya iri tegeko noneho bisobanuye iki? Nabibajije Dr Joseph Sebarenzi wahoze ari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda ubigisha muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Natangiye mubaza icyatumye Bwana Trump yisubiraho agashyira umukono kuri iri tegeko kandi yari yaravuze ko adashobora kurisinya. Icyatumye yisubiraho ahanini ni uko abantu bo mu ishyaka rye bamuze ko ibyo akora ko atari by'ukuri, ko bigiye kuzatera ingorane nyinshi ku banyamerika batari bakeya. Mbega urebye abanyamerika benshi barimo abantu bo mu ishyaka rye ba Republican Perezida Trump avamo, bose bavugaga ko icyo kintu cyo kwanga gusinya itegeko ko ari ikintu kibi cyane ko akwiye kwisubiraho. Agomba rero kuba yumvise izo nduru zose hirya no hino, aravuga ati reka nse kurisinya. Ararisinya, amaze noneho kurisinya avuga yuko ngo yaba yumvikanye n'abadepite ko hari ibintu bimwe bazasubiraho, ariko abadepite n'abandi batandukanye baravuga yuko ibyo bitazakunda, bitazashoboka, ko kuva yarisinye rigiye kujya mu bikorwa nta bindi bizahinduka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida afite uburenganzira bwo kwanga gusinya itegeko iryo ari ryo ryose, ariko kandi inteko nayo ishobora kumuvuguruza iyo igize amajwi ya 2/3 byemera ko bamuvuguruza. Ibi ngibi bishobora kuba byatumye agira yenda ubwoba bw'uko bashobora kumuvuguruza bakongera bakarihitisha. Ibyo nabyo birimo kubera ko iryo tegeko ryatowe n'umubare munini cyane wo mu mutwe w'abadepite. Iryo tegeko rongera ritorwa nanone n'umubare munini cyane muri Sena, ku buryo rero byari kuzashoboka ko iyo risubirayo perezida yanze kurisinya abo ngabo bari kuzabitora n'ubwiganze buvugwa mu mategeko nshinga, ubwiganze n'2/3 by'abadepite bo muri buri mutwe. Ariko kuba yanarisinya n'uyu munsi kugira ngo hari icyo byafashije kinini, kuko ubundi perezida afite uburenganzira bwo kutagira icyo arikoraho mu minsi 10 yose. Ubu rero abikoze hashize iminsi 6-7, twari kuzamara indi minsi 3 turi mu gihirahiro, cyane cyane ko iyo atarisinye n'ibintu ni ukuvuga ngo bariya abantu b'abakene batakaza akazi bafashwa na leta, imfashanyo yabo yari yahagaze. Leta nayo, abakozi ba leta nabo imirimo yabo mu by'ukuri yari guhabwa uyu munsi iyo ryategeko ridasinywe. Hari ibintu byinshi byari gupfa muri iyi minsi 3 isigaye. Kuba rero yabikoze, hari uko yatinyaga yuko abadepite bari kuzatora n'ubundi, ariko hari n'uko yumvise izo nduru zose abantu bavuga bati gukora ntabwo ari ukuri, nawe akabona koko hari ibintu byinshi bigiye kuzapfa muri iyi minsi iri imbere, akemera no kurisinya. Bwana Sebarenzi, watwibutse yenda tuvuge nk'abantu batabizi uko bigenda iri tegeko ryo gufasha abanyamerika ubundi iyo perezida risinye nk'uku nguku bigenda gute? Kuko ngira ngo ririmo ko buri munyamerika ashobora guhabwa amafaranga mu bateganywa nyine agera ku madolari 600. Icyo ni kimwe kirimo, ni ukuvuga kubera iyi covid yabaye igahungabanya ubukungu, abantu benshi bakabura akazi. Hari porogaramu yo kuvuga ngo baha abanyamerika amafaranga, noneho bityo ayo mafaranga bayakoresha mu byo bakeneye, bityo ayo mafaranga ajye muri ekonomi yongere ise n'izamuka. Ntabwo ari abanyamerika bose bari kuzayabona, abayabona ni abantu bakorera mbega batarengeje 25 ku mwaka. Abo ngabo nibo bazabona ari amadolari 600 igihe kinutse, ariko nk'umuryango utarengeje 150 nabo barayabona. Mbega ari family, uvuga umugore n'umugabo buri wese akabona 600. Icyo ni kimwe. Ikindi rero kiyongera nanone ni uko babuze akazi bo hari amafaranga bahabwa buri kwezi, bahabwa na leta bakomokamo, ariko noneho na Leta y'Amerika nayo ikabagenda andi ngo ko izajya ibaha amadolari 300 buri cyumweru. Hari nk'abantu baba mu macumbi, ariko kubera ko badafite amafaranga yo kwishyura ubu bari kwirukanwa. Muri iri tegeko rero harimo n'ingingo zivuga yuko abantu badashobora kwirukanwa. Hari n'ibindi bibazo byinshi iri tegeko rikemuye tudafite n'umwanya wo kuvuga. Dr Joseph Sebarenzi twavuganaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si muri Amerika rero gusa covid yagizeho ingaruka, kuko no mu Rwanda abashinzwe urwego rw'ubuzima batangaje ko nta baganga bazongera kujya gukurikira abarwayi mu ngo muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya covid-19 kigaragara mu gihugu. Usanzwe abaganga bajyaga bakurikirana abagaragaraho ibimenyetso ariko batarembye, bagasabwa kuguma mu ngo, aho nyine bajyaga kubakurikirana kugira ngo barebe ko bagifite ubwanda mu mubiri. Ariko ubu rero ugaragayeho ibimenyetso
arasabwa kwishyira mu kato ariko atavuye iwe, nyuma akazajya kwa muganga gukora ibizami ubwe. Inkuru irambuye tubiza umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Hakurikijwe amabwiriza mashya yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima, umuntu ugaragaza ibimenyetso ariko atarembye ategetswe kwishyira mu kato iwe mu rugo. Agomba gutegereza iminsi 14 atavuye mu rugo mbere yuko ajya kwa muganga kugira ngo akorerwe igenzura ry'uko uburwayi buhagaze muri we. Ibi bitandukanye nuko byari bisanzwe, aho umurwayi utarembye yagumaga mu rugo mu gihe cy'iminsi 14 akazemererwa gusohoka ari uko abaganga bamusanze iwe bakemeza ko adashobora kwanduza abandi. Igishya kizanywe n'ubu buryo bushya ni kihe? Dr. Sabin Sanzimana niwe muyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima avugira kuri televiziyo y'igihugu. Umuntu rero azajya amara iminsi 14 ajye ku ivuriro rimwegereye, kuko murumva ko ubwo buryo gupima bwakwirakwijwe hose, maze akore igipimo nakwita cya control kimugaragariza yuko iyo virusi nta igihari, ku buryo iramutse hari n'ikigaragara biba biri ku gipimo cyo hasi cyane aho atacyanduza abandi. Abahuye nawe uhereye kubo mu rugo baragirwa inama yo kuzajya bahita bajya kwisuzumisha kuri cya gipimo navuze kizajya kiboneka ahantu henshi. Mu gihe havugwa ubwandu bukomeje kwiyongera cyane, ubu buryo ngo buzatuma hapimwa abantu benshi. Imibare yarayitangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima yerekana ko ku munsi w'ejo wonyine abasaga 150 bashya banduye. Ubwandu bw'iki cyorezo bwongeye kwigaragaza muri gereza, aho mu Yahuye hatahuwe abasaga 100 ku munsi w'ejo. Umubare wamaze guhitanwa n'iki cyago nawo wageze kuri 74 nyuma yaho babiri batangajwe ko bapfuye mu ijoro ryakeye. Muri iyi minsi isoza umwaka, abategetsi barihanangiriza abaturage kwirinda gukora iminsi mikuru yaba intandaro yo gukwirakwiza ubwandu. Kuri ubu igipolisi kirakora ubugenzuzi bushobora no kugera mu ngo z'abantu harebwa niba nta bantu bahuriye hamwe kuko bisanzwe mu mpera z'umwaka. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Iyo nkuru yabitugejeje ku isamo yazibura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Ikisoro ni saa 2 zibura iminota 14. Turagiye mu kanya kumva inkuru y'abanyamakuru bivumbuye bakava mu kiganiro cyari cyateguwe n'igisirikare. Ni BBC Gahuzamiryango ari yumva no kuri bbcgahuza.com, naho kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa se kuri Facebook Live ukadukurikira mu buryo bw'amashusho. Ni Prudence Njumba. Kubakurikirana urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, birashoboka ko ushobora kuba wabonye ubutumwa bukwirakwira bwitirirwa Faustin Twagiramungu, umunyapolitiki wigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, abika Thomas Nahimana we uvuga ko ayobora leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ubwo butumwa buravuga ko Nahimana yazize impanuka y'imodoka muri iki gitondo, ariko Faustin Twagiramungu we arahakana ko atari we wabwanditse nubwo bwitirirwa urukuta rwe rwa Twitter. Mu kiganiro twagiranye yatangiye ambwira ko ababikoze ari abashaka guca intege abarwanya leta y'u Rwanda ngo baba mu mahanga. Ntabwo ibyo mwabonye ari byo babyanditse. Bubaye ubwa kabiri abantu ngira ngo bo mu Rwanda bagomba kuba bakorana na leta y'u Rwanda, bashaka gukora utuntu two gukora sabotage kugira ngo bakoze mbese isoni abarwanya leta yabo. Ariko bwana Twagiramungu yivuze ngo abantu bashobora kuba bakorana na leta y'u Rwanda, hari ikimenyetso ufite cyuko ibi bintu byaba byanditswe n'umuntu ukorana na leta se cyangwa uri mu Rwanda? Cyo mbivuga ubu ngubwo nuko barebye uwitwa Twagiramungu Faustin muri politiki yahagaragara, ngiye ndwanya ubutegetsi buri mu Rwanda. Uwitwa Thomas bavuga nandika ko yapfuye ngo muri iki gitondo nawe arwanya leta yo mu Rwanda. Ngira ngo dushobora kuba dutandukanye, ariko ibyo dukora no kurwanya leta iri mu Rwanda. Niba rero hari abandi bantu bumva ko igihe turwanya leta yo mu Rwanda bo bagashaka kuduteranya na rubanda, barata igihe cyabo, ariko nta bandi babikora atari abafite inyungu yuko twebwe duhomba muri politike, abo turwanya bakabyungukamo. Iyo nuko mbibona. None wowe se kuki ubu butumwa bwakwitirwa? Hari ikintu usanzwe upfa na Padiri Nahimana cyangwa musanzwe mukorana? Oya, niyo nabangipfa nawe sinabuze urupfu kumutwara ibyo byose. Cyo baza kuvuga bati Twagiramungu Faustin yafashe imbunda aragenda aramurasa, cyangwa se bahurira nawe mu muhanda yapimye ko aza kuza aramugonga aramwica. Kuba ahubwo navuze ko nsaba rubanda ko bamenye ko yapfuye, ni nko guca umugani ku manywa. Abantu bavuge ko Twagiramungu Faustin yavuze ko perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro ari we Nahimana yapfuye rwose, bari bakunze ibitekerezo by'abo bantu, mugize ibibazo bikomeye. Ibintu ni politike, ntabwo ari ibintu byo gukina.
none wowe wamenye gute ryari ko ubutumwa burimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga? Byoherejwe n'umuntu kuko njyewe ntabwo nanagiye kuri Twitter uyu munsi kugira ngo mbibone. Bafite amayeri bakoresha bakavanaho akadomo cyangwa se bakavanaho akitso cyangwa se bagahindura inyuguti imwe bikaba birangiye kugira ngo bakore ibyabo. Ngira ngo kuko iyi ni inshuro ya kabiri ushize ari cyo wabikozeho ibingibi hari icyo urimo bikoraho. Nandikiye Twitter turanavugana yewe baranasubiza ariko ndabona nta kibaye bikozeho. Gusa ikintu nabonye mbere yuko njya kuryama nabonye bambwiye ngo nze guhindura modo pass. Ni nk'urufunguzo rw'ibanga tubigenekereje mu Kinyarwanda. Urwo rufunguzo rw'ibanga rero nagiye kuryama ko naryamye ntinze ndyama ntarutanze. Hanyuma mbyutse mbona haje ibyo bintu rero bambwira bati hari ibintu byanditswe turakeka ko atari wowe kandi koko sije. Ikibazo nuko bashyiraho n'ifoto yanyu nyine n'ibyo nuko biteye. Wari wavugana na Padiri Nahimana ubwe? Sinigeze mvugana nawe ariko nzi ko hari abantu yavuganye nabo babimenye ko ari byo ndetse nyine ababwira ko ari ibintu byo gushaka kudusabota twembi. Ntabwo ari umuntu wanyitwaraho umwikomo. Padiri Nahimana ndamuzi afite uburyo bwe yakora politike natwe dufite ubwacu ariko icyo duhurijeho ni kimwe nuko twifuza ko ibintu byahinduka mu Rwanda. Faustin Twagiramungu turacyagerageza kumva icyo u Rwanda ruvuga kuri iyi nkuru. Audio Jungle.